breakthrough, Wanneer die Here vir hulle deurbraak gee, they got a job, hulle het 'n werk gekry, they got money, hulle het geld ontvang, and they are excited. dan is hulle opgewonde. But when they are in the valley, Maar wanneer hulle in die vallei is, oh, you know that people are so tired dan is die mense so baie moeg. just to praise God, Net om die Here prys te gee. because they are not in the mood. Want hulle is nie in die moed nie. With other words, In ander woorde, we are moody Christians. ons is It depends how my mood is today. Dit hang af hoe voel ek vandag. If God provides, As die Here voorsien, then I'm happy. dan is ek gelukkig. Then I carry a smile. Dan is ek aan lag ek. But when I don't have food on the table, Maar as daar nie kos op my tafel is nie, you will see a Christian. jy sal 'n Christen sien. Then you will say, oh, this one. Jy sal sê die een, Oh, the devil. the devil Draai weer onderlangs. is besig, is busy with them. So beloveds, let us not be Laat ons nie wees Christians Christene like the wind is blowing today. soos wat die wind vandag waai. If the wind blows, Wanneer die wind waai, we are going in the next dan direction. gaan ons in die ander rigting. If it doesn't blow, As hy nie waai nie, we are standing still. dan staan ons stil. In other words, Met ander woorde, it depends dit hang af my mood. hoe ek vandag voel. And such a Christian is not trustworthy. En so 'n Christen kan nie vertrou word nie. You cannot be trusted. Jy kan nie vertrou word nie. If circumstances determine As dit van omstandighede afhang, your attitude, jou houding, then you cannot be trusted. dan kan jy nie vertrou word nie. God cannot trust you with His Spirit. Die Here kan jou nie vertrou met sy gees nie. Because today, Van vandag, when there is someone, wanneer daar iemand is, you know, I spoke this week to my colleague, ek het in die week saam met my kollega gepraat, and we talk about the Holy Spirit, en ons het oor die Heilige Gees gepraat, that God cannot trust us with the Spirit. dat die Here ons nie kan vertrou met die Gees nie. Because we normally act Van gewoonlik tree ons op with our attitude. met ons houdings. If the Spirit of God tell you something, As die Gees van die Here jou iets vertel, we don't act. dan reageer ons nie. I feel my emotions first. Dan voel ek eers hoe my gevoelens And I look first, do I like the person? Dan moet ek eers kyk of ek die persoon van hou. It depends. Dan hang dit af. And I say there is no prayer that God doesn't answer. Want ek sê daar is geen gebed wat God nie antwoord nie. It's because God is trusting us with His Spirit. Want God vertrou ons met sy Gees. Then we are disappointed. Dan is ons teleurgestel. If God told me now As God my nou sê, to give Brother Chico a 15,000 rand, om vir Brother Chico 15,000 rand te gee, I will look at his circumstance. ek sal kyk hoe Brother Chico se And omstandighede I is. said, no, my brother has money. Dan sê ek, nee, my broer het dan geld. He doesn't need it. Hy het nie die geld nodig nie. But whilst you don't know, Maar terwyl jy nie weet nie, he prayed, hy het gebid. God, open a door. Hy het gebid, Here, maak 'n deur vir my oop. Because it is the 15,000 I need for Want is this die project. 15,000 rand wat hy vir 'n sekere projek. Now God is trusting us Nou vertrou die Here ons with His Spirit. met sy Gees. I do have it, Ek het dit. but I'm looking Maar nou kyk ek to the flesh. aan die vlees, I see what he has. omdat ek sien wat hy het. He's well off. Ek sien dat dit goed So gaan met hom. why? So hoekom? It can't be the Spirit. Dit kan nie die Gees die wees nie. Can the Spirit trust you? Kan die Gees u vertrou? Here help my. Can God trust us? Kan die Here ons vertrou? Hallelujah. Glory be to Jesus. God
The Spirit of God is so sensitive. Die gees van die Here is so sensitief. And if God cannot trust us, En wanneer God ons nie kan vertrou nie, we are in trouble dan is ons in die moeilikheid as children of God. as kinders van die Here. So, beloved, may God bless you. Mag die Here julle seën. Today it is the word of wisdom. Vandag is die woord van wysheid. It is a word of wisdom. Dit is 'n woord van wysheid. Don't look with the naked eye Moet nie met die kalle oog kyk nie, the things of the Spirit, die dinge van die gees nie. because God is operating in spirit Want die Here beweeg in die gees and He is operating in truth. en hy beweeg in die waarheid. Can God trust you Kan die Here jou vertrou with His Spirit? met sy gees? Hallelujah. Praise God. Let's bow our heads. Laat ons ons hoofde